P. Kako pišemo slovo P? P kao pingvin. Kada izlazi iz vode, neki pingvini mogu da skoče 2 do 3 metra u visinu. Nije ni čudo, pingvini su omiljena poslastica foka, pa im brz izlazak iz vode može spasiti život. R. Kako pišemo slovo R? R kao ruka. Prljave ruke su najčešći uzrok bolesti. Zato je važno redovno prati ruke, a pogotovo pre jela.